Kiong kumno, ki penting ya ki paiba kiong lagat hipot ini. Nginam ai development. Nginam ai karoy kapar. Kawe ka banakwa banong. Kane ka sokar. Kabernyamnya ki beri banong ai development. Haba kadai ka duty ka kamram ka jongka. Ban ai ya ka development. Ban ai ya karoy kapar. Deputy Chief Minister Rongdei, Deputy Chief Minister Jong Ki Tang Ki Prawajar Jong ke Penusla Constituency. Udai Deputy Chief Minister Jong Aru. Ngadon dohot bandawan baun senai ke surut kebangan yo beriat lempit liu. Ngadon dohot bandawan baru gila pendiri konstituensi baru gila pendiri di konstituensi khasi berjantia berkunjung konstituensi kibadan cegarus kidan hok bantan banjawa now deputy chief minister bansnai ki surok balata bano ko surok kajot hagan no konstituensi kadai kecing khamran ke kecing bot kecing tulak kadai kecing bomla kajomo lada kau deputy chief minister ngaker pajur bagi kiwai minister sokaru ngaker pajur iki bandam klen benji ki paiba bandam le benji ki paiba haba pia long chief minister pia long deputy chief minister pia long minister ken mau pilong chief minister ya baro pilong chief minister ya baro bola da pilong balong shong poi kilek le de kitan ya sajong dalam kino balong ki minister ki menteri jong sarkar hendak kita paman petang ki beri lajong kabahaya ko kita bansyem lagi wai pat kita kipun kita makan ke jela ka jomi kipun kalau ipi ka wai ka kam ka bang ipi dan don bukan dan kampun ha wa ka kam hamsiu ringin dan kamberi aslong dan pun ki beri berapa celah Nabi Har pun belah gitu ki chief minister gitu ki minister ki bom nang menteri kadang kon ka kami ki paiba kay ka pangidan kam kolomba idei bandawa naga sarkar ka hok chungi banyo ya ka sensya ka khadar ka bakhoy ka sensya ka khadar ka ai ka jaga jingki kli shao paiba kamdai ban perngem kawai ka lomba apa jingela election kindon be kibri babu jingi kindon be kibri go persaying kata ka diga jing sisa bakam bahiru bandon baru khaji babu tangi wai bri nabada don than kubdaru nginam lap chui ke jing bakla ke jong nabada ngi burom ye kitu ki bombo jingi ni burom ye kitu ki ba persaying nabada ke jing don ko jongki kin pendi ye ke jing bakla ke jongi harin habut Gari tu ipiu Jawaharlal Nehru mencuat. Nampak udai ubriu ustad, ubriu pasempang. Hagitu kipor utip pakasen kongres sungukan jobet yang election. Henry ladau don uno. Kandidat na opposition ustad, ubaklan. Jawaharlal Nehru ukwa ya kumutu. Member na opposition baun job yang election nang bau tu unlong member jong parlimen nang bau ya sa ya parlimen ban pin i ya ka jing duna jong ko sarkar ka pa ka jing long jong Jawaharlal Nehru ni kum ka voice for the people party ni buram ya kwat itu ki bombo yang iru na bahal bagi to kilong kum ka yekni ya ka jing ya LP jong ka party jong kay ke ba ya kuaman pen kemai pi pai ba hang kerjan wit kalong ba toyes nok tilang baka voice of the people party ya ka bangin wanra ya ka jing sensya khada ka bakhut kidan kibre ki bang kanir ko melap election ka BBP long melap MLA election hala kini election hiru balai idan ka man kersan ka BBP kalong ba kas majong ka jingale jongi persya ka bangsa kasdang na wajar arpulai nga ai kubrei ya gitu ki paiba ki belajit yang ni ontang lagi ke Sadli constituency hendai habaro ki Sadli constituency ki bala pin ai ka vote ini bela shon ya udam ha ga dur
jong upra ngai ku play gitu kipai ba na ne constituency ru ki bla je de upra hawaja ar pulai ngai jing ku play sepi kathma kan sedang kan yai peteng bat kene ke dei kasim jam ke ba balai ngong kene MP election MP kalong kum kathma ke bile persai ke bangsa kalong ba lada PI ke jingkersan ya ke BPP kathma kan nang peteng lada PMI ke jingkersan ke jopi ke BPP ini ke badan nakabor kin ong peleng kan kumtu ke bor jokai BPP kipai ba peleng yang laman pembi kipai ba kin wa gila kelintin ang ni sekwat kumno manang pembi susu yang kipai ba bat kathma kan long ke bakhane ho nyim ong mangin ngin syong no lada pimji ngin ya ne nyong la ngin don emle ngin don ru ka BPP kan ya le nada kadang nyong ba ka BPP kan ya le persya ya ke bangsa om tang apa assembly henry sabar kon assembly ru nama bangyong lada ki don emle ngin don ru kathma persya ke bangsa nyen ya yele kata kali ka thong jong ka BPP nada kadang wat ya kini giwe kibat eba keren persya ini baong bakini kini hala surok ngip dia ya kata ngimlei ni sarong hiru ini ai perta nagada wat sel pula wat ai show ka lecture ye jong pi yangi bangi dei kini hala surok nama radu raseng ya ka rugyong baka dei ke jing ya ki kita miong ka movement ka ban wanra ya ka sensya ka hadar ka bakut haga jala ka jeng